Poznati muzičar u svojoj pesmi kazao je: "Podsjeti me šta to beše ljubav i bar na tren biti zaljubljen." Šta to beše ljubav i bar na tren biti zaljubljen. Ukoliko vas zanima odgovor na pitanje šta je to zapravo ljubav, koliko je ona slična ili različita od zaljubljenosti i još neka druga pitanja srodna koja su vezana za fenomen ljubavi, pozivam vas da ostanete sa mnom do kraja ovog videa. Srdačan pozdrav svima vama, dragi moji, koji ste zajedno sa mnom i u ovom novom videu na mom YouTube kanalu. Evo prilike ponovo da se družimo i evo prilike da razmišljamo na jednu važnu, možda bih mogao i da kažem najvažniju temu, a to je tema ljubavi. Smatraju i sekularni ljudi, a i religiozni ljudi da je ljubav najuzvišenija stvar koja je vezana za ljudski rod i da je vredno baviti se njome, analizirati je i proučavati je. Iako većina nas se slaže da je ljubav najbitniji segment života, ne slažemo se svi po tom pitanju šta ljubav zapravo predstavlja. I zato smatram da je tema ljubavi veoma važna da bismo se njome bavili, da bismo je analizirali i pokušali da nađemo neke važne odgovore na nju. Ovo će biti kao i svaki drugi video na mom YouTube kanalu objedinjena perspektiva duhovno-psihološka. Dakle, kroz tu dvojnu perspektivu ja ću proučavati zajedno sa vama i analizirati fenomen ljubavi. I započeo bih s jednom pričom koja je vrlo interesantna, koja govori o jednom mladiću koji je na ulici jeo ribu, koja je bila poslužena na aluminijumskoj foliji u kojoj je uživao i dok je jeo, na njega je naišao jedan jevrejski rabin. Gledajući ga kako jede tu ribu, uputio mu je jedno zanimljivo pitanje. Pitao ga je: "Voliš li je?" Misleći naravno na ribu. I ovaj momak je klimnuo glavom, punih usta, rekao i onda je dovršio i kazao: "Volim je, jako je volim." A rabin je kratko konstatovao: "Ne voliš ti nju, jer da je voliš, ne bi je ispekao i pojeo." Dakle, ovaj zanimljiv odgovor rabina dosta govori o tome koliko ljudi ne shvataju šta zapravo jeste prava ljubav i šta ona podrazumeva, šta znači kada kažemo da nešto ili nekoga volimo. Počeli smo od poznatog muzičara i njegovog pitanja u veoma poznatoj pesmi koju je napisao "Šta to beše ljubav?" I u toj pesmi autor u stvari na neki način žali za prošlom ljubavlju koja više nije aktuelna i tu osobu kroz svoju pesmu moli da ga podsjeti kako je to biti zaljubljen, da ga podsjeti na osjećaj ljubavi prema toj osobi. U mnogim pesmama različitih žanrova primećujemo da autori na ljubav gledaju vrlo površno, završava se njihovo razumevanje ljubavi na osjećajima i većina tih pesama su propraćene idejom neuspeha u ljubavi. Kao da većina ljubavnih pesama ovo svedoči i kao da većina njih uzvikuje: "Volim te jer mi prijaš, vrati mi se, umreću bez tebe." Mnogi ljubavi koje su započele sa velikom nadom, sa velikim očekivanjima, završile su se sa slomom, sa suprotnim osjećanjima od onih od kojih su krenuli. Od ljubavi mnogi su došli do međusobne mržnje, nepodnošenja i jednostavno postavlja se pitanje šta je to sa nama ljudima kada je fenomen ljubavi u pitanju. Ono što možemo da primetimo jeste da je naš pojam ljubavi danas jako osiromašio. U kom smislu? Pa u tom smislu da mi pod rečju ljubav ili na engleskom love podrazumevamo mnogo toga. Ali od sijaset stvari koje podrazumevamo pod pojmom ljubavi, većina njih ne podrazumeva odanost. Dok kada pogledamo antički svet, recimo grčke filozofe i Grke uopšte u tom antičkom dobu, ljudi toga vremena za ljubav su imali različite izraze. Imali su izraze koji su upućivali na prijateljsku ljubav, roditeljsku, romantičnu, razigranu, posvećenu, ljubav koja je upućena prema samome sebi, čista, božanska ljubav. Mnoge izraze su različite imali shodno različitim aspektima ljubavi na koje su ti izrazi upućivali. Međutim, ono što želim da primetimo jeste da većina ovih, recimo, grčkih pojmova podrazumeva odanost kao važan
element svih tih tipova ljubavi. Dok danas mi najčešće pod ljubavlju podrazumevamo lepi osjećaj koji nam ona druga osoba stvara, zadovoljstvo koje nam stvara, kao da nekako polako zaboravljamo da je odanost i privrženost primarno osjećanje koje je verni pratilac prave ljubavi. Da li je ljubav samo osjećanje ili ona nešto više od osjećanja? Evo šta kaže jedan vrlo dobar autor, a to je Erich Fromm, koji je ljubav posmatrao kao jedno umeće i o ljubavi govori u istoimenoj svojoj knjizi Umeće ljubavi. Ljubav nije osjećanje koje sebi svako može priuštiti bez obzira na dosegnuti ili dostignuti stepen zrelosti. Ljubav je sposobnost karaktera, kaže Fromm. Zadovoljstvo u ljubavi zavisi od skromnosti, hrabrosti, vere i discipline. I ja sam nekako blizak ovom razumevanju ljubavi, da ljubav nije samo osjećanje, da je to pre svega jedan fenomen koji je vezan za našu duhovnu dimenziju i da ljubav podrazumeva postojanje karaktera, vrlina karaktera koje su neophodne da bi se volelo. To je umeće koje treba da naučimo još od malih nogu u kućama gde smo rasli od svojih roditelja, prvo kroz njihov primer, ali i kroz ispravnu pouku. Nažalost, zato što toga u mnogim domovima nije bilo ili mnogi roditelji nisu karakteri koji adekvatno mogu da vaspitaju svoju decu, mnoga deca su iz svojih domova već poneli potpuno iskrivljene pojmove o ljubavi. Evo kad pogledamo današnje ideje o ljubavi, primetit ćemo da ljudi danas mahom ljubavlju smatraju isključivo prijatno osjećanje koje se ne može objasniti, nekako je mistična ljubav u tom tipu razumevanja, ili mnogi ljudi smatraju da su zaljubljenost i ljubav zapravo ista stvar, samo što je ljubav jedno trajnije stanje zaljubljenosti. I meni vrlo interesantna ideja o ljubavi je to da je lako voleti, samo je teško naći pravu osobu. Mnogi ljudi meni kao psihologu koji ima duhovnu pozadinu se obraćaju sa molbom da im pomognem kako da nađu pravu osobu, kako da se ostvare na tom polju muško-ženskih odnosa. I ono što primećujem da većina tih mladih ljudi pretpostavlja da je s njima sve u redu, da im je samo potrebna neka dobra strategija kako će upoznati, naći i osvojiti tu neku pravu osobu koja se tamo negde krije za njih. Često ljudi spajaju tu ideju o ljubavi sa zaljubljenošću i kažu ako nema hemije i onih leptirića u stomaku, nema prave ljubavi. Prava ljubav se nalazi tamo gde te to osjećanje zaljubljenosti nosi i vodi. I sami ti leptirići u stomaku i ta zaljubljenost jesu signal da si na pravom putu. Koliko ljudi mladih je doživelo fijasko zbog toga što je verovalo u ovu zabludu. Zaljubljenost nije isto što i ljubav. Primetite da je zaljubljenost uvek vezana za osobu suprotnog pola, da je uvek vezana za erotsko iskustvo, jer mi se nikada ne zaljubljujemo u decu, u roditelje, u prijatelje, u rodbinu. Uvek je to osoba suprotnog pola, osoba koju mi vidimo kao potencijalnog partnera. Veoma veliki problem kod zaljubljenosti je to što je praksa pokazala da zaljubljenost obično bez izuzetka kratko traje i zato ona ne može biti shvaćena kao ljubav i veoma je velika zabluda kada je poistovećujemo sa ljubavlju. Šta se dešava kad se zaljubimo? Da bi se razumeo fenomen zaljubljenosti, moramo razumeti ono što psiholozi i psihijatri nazivaju ego granicama ili granicom ega. Kako odrastamo, mi sve više i više postajemo svesni svoje posebnosti, individualnosti i shvatamo te neke naše granice, ego granice, ko smo mi, gde mi prestajemo, a gde počinju drugi. Svako od nas ima te svoje ego granice i svako od nas sebe doživljava kao zasebnu individu, odvojenu od drugih ljudi. Mi se ne osjećamo prijatno kao sami, kao individue i nekako često težimo da postanemo deo nečeg većeg, da postanemo s nekim par ili da budemo u zajednici sa drugim ljudima. Kod zaljubljenosti dešava se to naglo rušenje ego granica. Mi osjećamo da se naš identitet stapa sa identitetom druge osobe i mi tada zapravo doživljavamo iznenadno oslobađanje
od sebe samog. I to oslobađanje od sebe samog, od svoje samoće, od svoje individualnosti, nekako kao da nam donosi rasterećenje, kao da nas podiže u neke oblake i kao da nas nosi i nama je to samo osjećanje i samo to stanje lepo i zanimljivo. Međutim, dragi moji, zaljubljenost je jedna velika iluzija i pogrešno je na njoj zidati budući odnos. Zaljubljivanje, za razliku od ljubavi, predstavlja privremeno rušenje, dok ljubav predstavlja iskustvo širenja sopstvenih ego granica. Zaljubljivanje nije samim tim voljna radnja, to nije svesni izbor, dok sa druge strane ljubav jeste svesni izbor. Mi svesno biramo da se spojimo s nekim, da se nekom predamo, da se nekom posvetimo. Čovek, kao misleće biće, duboko je svestan sebe kao izdvojenog bića od drugih, svoje sopstvene prolaznosti, ali i krhosti, bespomoćnosti i svoje usamljenosti u ovom životu. I taj osjećaj izdvojenosti od drugih stvara stanje ili osjećanje teskobe kod većine nas, gotovo kod svih ljudi. I mi nekako kao da težimo da pobegnemo od te samoće, kao da težimo da postanemo deo neke šire zajednice i tako sakrijemo ovu svoju svest o bespomoćnosti i o sebi kao izdvojenom biću, jer nam to ne prija. Mi kao ljudi smo bića odnosa, Sveto pismo to jasno govori, stvoreni smo po Božjem liku, stvoreni smo za zajedništvo i stvoreni smo da u tom zajedništvu budemo individue koje cene svoju posebnost, ali se rado proširuju i puštaju u tu svoju granicu svoga bića i svoje ličnosti i nekoga drugoga. Međutim, greh je doneo to osjećanje stida i sramote kada smo samostalni, izdvojeni. Mi smo se odvojili od Boga, od onoga koji je ljubav, i to odvajanje od Boga stvara to osjećanje teskobe kada smo sami. I umjesto da mi druge biramo kao bića ljubavi, kao oni koji već u sebi imaju mir, spokojstvo, radost i ispunjenost i kao takvi želimo da damo drugima blagoslov, ne, mi druge biramo da bismo pobegli od svoje samoće, da bismo pobegli od straha pred neizvesnošću i bespomoćnošću svoga života, a to nisu dobri motivi. Odnosi su dobra stvar, ali ne kada u njih ulazimo sa pogrešnim pobudama. Dakle, čovek kao biće odnosa ima potrebu za sjedinjenjem i do tog zadovoljenja potrebe za sjedinjenjem dolazi na različite načine. Recimo, mnogi ljudi putem konformizma. Želim da budem deo mase, ma kakva ta masa bila. Zašto? Pa plašim se da stojim sam sa nekim svojim vrednostima, plašim se da stojim sam na vetrometini života i zato mi trebaju drugi. Također postoji takozvano simbiotičko sjedinjenje koje ima svoju aktivnu i pasivnu formu. To vam je ono kada je osoba vezana za nekog drugog u zavisničkom je odnosu sa njim i smatra ako taj neko nestane, ja ću propasti, ja ću biti uništen i ne sme taj neko da nestane jer ja neću postojati. Simbioza postoji kod majke i bebe, beba ne može bez majke i beba je u velikoj potrebi za svojom mamom. Kada odrastemo kao zreli ljudi, to je patološko stanje kada smo sjedinjeni s drugima na simbiotički način. Nešto ćemo malo kasnije reći o tome. I također postoji još jedan način za zadovoljenje ove potrebe za sjedinjenjem, a to je zrela ljubav. Ja bih kazao da je ovo jedini pravi način kako možemo ostvariti tu potrebu za zajedništvom, za kvalitetnim odnosima i za sjedinjenjem sa drugim ljudima. Postoji jako mnogo zabluda kada je ljubav u pitanju, pogrešne pretpostavke o ljubavi koje ljude vode u patnju, u promašaje, u razočarenja. I ja ću ovdje pomenuti neke od njih jer smatram da su ove najvažnije, da ih se treba kloniti, a svakako ću na kraju pomenuti i kako to izgleda zrela ljubav. Jedna od zabluda je zabluda o romantičnoj ljubavi, ono što čitamo u bajkama, princ na belom konju ili princeza koja će promeniti naš život. Šta ova zabluda u osnovi podrazumeva? Pa onu ideju da postoji samo jedna prava osoba za nas,
koju kad sretnemo ispunit ćemo se, naći ćemo sreću života i do kraja ćemo ostati srećni sa tom pravom, nedostajućom polovinom našeg bića i naše duše. Ova zabluda ima svoje različite forme, da li je u pitanju blizanačka duša ili onaj pravi i ona prava koju čekamo, svakako to je jedna velika zabluda. Ljudi koji veruju u ovu zabludu, veruju da je neophodno samo da se sretnu sa onom pravom osobom koja nam je suđena i da kad je sretnemo, da će ceo naš život biti drugačiji, bolji i da ćemo mi uživati u zanosu te zaljubljenosti ili hemije koja će nas, kako mladi kažu, voziti kroz čitav život. Ovo je užasna laž. Problematična je zbog toga što na neki način podrazumeva da ne moramo da rastemo, da ne moramo da se menjamo, da sazrevamo, da napredujemo sa svojim karakterima. I ljudi koji veruju u ovu laž puno propate u svome životu. Druga zabluda za koju smatram da je izuzetno opasna jeste zabluda sentimentalne ljubavi. Ona se doživljava samo u fantaziji. Tome su skloni ljudi koji vole da čitaju ljubavne romane, da gledaju ljubavne filmove, ljudi koji više vole da zamišljaju u fantaziji idealnog onog drugog, nego li da sa njim žive, da ga upoznaju i bez obzira na sve njegove mane i vrline. Ne volimo samu osobu, nego osjećaje koje ona u nama proizvodi. Iako nam ovo može delovati kao ljubav, prava ljubav, duboka ljubav, ovo je zapravo sebičnost i egocentrizam, preobučen ili lažno presvučen u odoru ljubavi. Ovu ideju o sentimentalnoj ljubavi možemo sresti u mnogim romantičarskim pesmama, u mnogim pesmama narodne i zabavne muzike, a meni je jedna od dražih pesma poznate naše pesnikinje u kojoj ona govori o ljubavi i oni njeni poznati stihovi koji baš pokazuju ovakvu zabludu sentimentalne ljubavi. Ona kaže: "Ne, nemoj mi prići, hoću iz daleka da volim i želim tvoje oka dva, jer ljubav je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da." To dakle nije prava ljubav. Sledeća zabluda o ljubavi je zabluda o ljubavi kao zavisnosti. Ja ne mogu da živim bez svoga muža ili žene, devojke, momka, deteta, jer ga toliko volim. U stvari, u pozadini ove zablude ne da ne stoji ljubav, već stoji sebičnost, posesivnost, kojoj je uzrok strah za same sebe. Dakle, u odnosu gde su dvoje zavisni jedno od drugog, u tom simbiotičkom sjedinjenju, nema slobode, već ste vi vezani zavisnički jedno za drugo. Ljudi mogu da se vole samo onda kada su sposobni da žive jedno bez drugoga. Zavisnost je u stvari nesposobnost da doživimo i delujemo bez sigurnosti da nas onaj drugi voli. Takva vrsta zavisnosti kod zrelih osoba ne može biti zdrava, ona je patološka i ona nema ni najmanje sličnosti sa ljubavlju. I kao što sam rekao u jednom trenutku, ovo simbiotičko sjedinjenje ima dve svoje forme, pasivnu i aktivnu, mazohizam i sadizam. I možda vam je sad ovo čudno, ajde, mazohista je neko ko ne može bez onoga koji upravlja njime, to možemo da razumemo, on smatra da taj čak i koji ga maltretira, on mu je neka vrsta sigurnosti, pa mu se uporno pokorava i bez njega ne može. Ali kako sad da sadista ne može bez onog drugog koga maltretira? Pa isto kao i ovaj prvi, samo u drugoj formi. On mora da muči onog drugog, da bi sebi dokazao da je moćan, da vlada situacijom, da nije onaj mali dečačić ili devojčica koji su zlostavljani u porodici, kojima nije pokazana ljubav. I mi to vidimo kada recimo osoba se probudi, koja je bila mučena i koja kaže tom sadisti: "Neću više da ti dozvolim da je mučiš", i ode. Odjedanput sadista počinje da plače, odjedanput sadista počinje da kupuje cveće, moli za oproštaj. Zašto je to tako? Zato što se plaši samoće. Plaši se da se susretne sa onim nesigurnim dečakom. Zapamtite, oni koji muče, oni koji maltretiraju, oni koji pokušavaju da gospodare nad drugima, oni sami nemaju sigurnost, nemaju osjećaj moći u sebi. Slabost je ta koja ih vodi u to pokazivanje dominacije i maltretiranja drugih ljudi. I Erich Fromm je fenomenalno u svojoj knjizi zaključio jednu bitnu stvar vezanu za zavisnički odnos. Ako me ona druga osoba privlači zato što ne mogu sam čvrsto da stojim na nogama, ona će mi možda spasiti život, ali taj odnos neće biti zasnovan na ljubavi.
Samo onda kada smo dostigli stepen zrelosti da možemo sami bez drugih, samo tada mi zaista možemo da volimo. U suprotnom, ukoliko to nismo dostigli, ukoliko te životne veštine nismo razvili i vrline karaktera i sigurnost da možemo da stojimo sami, mi nikada nećemo biti sposobni da volimo druge ljude. Da, potrebno je da se odvojimo od svojih roditelja, potrebno je da se spojimo sa nekim drugim koga voljno biramo, na zrelim osnovama, ali da bi moglo da dođe do te zrelosti, neophodno je da dete raste u nekim relativno normalnim uslovima. Deca ne mogu da odrastu do psihološke zrelosti u atmosferi punoj nepredvidljivosti, progonjeni strahom od napuštanja. Dakle, deca koja odrastaju u domu i atmosferi u domu u kojoj nema ljubavi, nema zrelog odnosa, nema razvijanja tog osjećaja unutrašnje sigurnosti i postepenog sazrevanja, ta deca će biti oštećena u kasnijem razvoju i sva ta oštećenja, kakve god vrste ona da su, će prenositi dalje u svoje nove odnose. Dakle, postoji infantilna ljubav i postoji zrela ljubav. Zato kažemo da kad su deca mala i još uvek u tom zavisničkom odnosu sa roditeljima, ne možemo za njihovu ljubav prema roditeljima reći da je prava. Tek kada kao zreli ljudi budemo sposobni da sami sebe očuvamo u životu, da budemo finansijski situirani, da ne zavisimo od drugih ljudi, tek tad kada izaberemo ipak da ih volimo, tek tad možemo reći da je u pitanju zrela ljubav. Zato infantilna ljubav i zrela ljubav se u svojoj osnovi razlikuju. S jedne strane, infantilna ljubav zvuči ovako: volim te jer ti činiš da se ja lepo osjećam, ili volim te jer si mi potreban. Dok zrela ljubav kaže: volim te zbog tebe samog, potreban si mi jer te jako volim. Znači, potpuno drugačija perspektiva. I zato kažemo da je zrela ljubav sjedinjenje sa drugom osobom, ali pod uslovom očuvanja sopstvenog integriteta, sopstvene individualnosti. Ljubav je delatna moć, ljubav čoveku omogućava da prevaziće osjećaj izolacije i izdvojenosti, a ipak mu dopušta da bude svoj, da zadrži svoj integritet. Zrela ljubav, dragi moji, je slobodna, zato kažemo, od egocentrizma. Ljubav omogućava čoveku da prevaziđe sebe samoga i da dokuči drugo ljudsko biće i samu njegovu jedinstvenost. Zato da bismo mogli istinski da volimo, moramo imati, kao što Fromm kaže, razvijenu sposobnost ljubavi, a to znači razvijenu sposobnost karaktera, razvijenu sposobnost objektivnosti, saosećanja sa drugima, razumevanja drugih ljudi. Zato jedan drugi autor rekao, Scott Peck, ljubav je volja da sebe proširimo da bismo potpomogli sopstveni i tuđi duhovni razvoj i sazrevanje. Dakle, u ovoj izjavi vidimo da ljubav uvek podrazumeva brigu i zabrinutost za duhovni razvoj one druge osobe, za psihološki razvoj, za fizičku sigurnost te osobe. Zato, kada kroz ovaj filter propustimo razne stvari koje ljudi nazivaju ljubavlju, vidjet ćemo da će se mnoge pokazati kao ništa drugo nego zamaskirana sebičnost. Zato što je ljubav vezana za sopstveni i tuđi duhovni razvoj, to nas podsjeća da je nemoguće voleti druge ljude istinski ako istinski prvo ne volimo sebe. To je Gospod Isus Hristos i kazao kada je u Evanđelju po Mateju zaključio da treba da ljubimo bližnje svoje kao same sebe. Dakle, ako ja zanemarujem svoj duhovni razvoj, ako zanemarujem svoje istinsko dobro, duhovno dobro, ja onda ću takvu vrstu nezrele ljubavi prema sebi da emitujem i prema drugima. Ako ja sebično ugađam sebi, uništavam svoje fizičko zdravlje, psihološki ne rastem, zakržljavam duhovno i takvog sebe volim, odnosno tako se ophodim prema sebi, onda ću se ja tako nemarno ophoditi i prema drugim ljudima. Da bismo istinski voleli druge, neophodno je da istinski volimo pre svega same sebe. Uzmimo za primer odnos roditelja i dece.
Ako roditelji istinski vole sebe i istinski izgrađuju sebe duhovno, psihološki i svakojako drugačije, onda će takvi roditelji voleti decu na identičan način. Brinuće o njima, izgrađivaće vrline u njima, neće ih voleti sentimentalno, bolećivo, neće im ugađati jer tada se lepo osjećaju, već će biti spremni za jedan rovovski rad, rovovsku borbu u izgradnji karaktera. Prvo svojih, a onda i svoje dece. Zato je Scott Peck jako lepo zaključio i ovim je ukorio moderno roditeljstvo i modernu ljubav uopšte, kada kaže: ljubav je složena aktivnost koja zahteva učešće čitavog bića. I to ne samo pod znacima navoda srca, već i glave. Nedavanje u pravom trenutku je mnogo pozitivnije od davanja u pogrešnom trenutku. I podsticanje nezavisnosti veći je izraz ljubavi nego briga za ljude koji bi inače mogli sasvim uspešno da brinu o sebi. Vidite, ono kada sebično popuštamo svojoj deci i trpimo nezrele njihove karaktere, sebičluk, bezobrazluk i možda neodgovornost, to nikako nije ljubav. To je sasvim suprotno nebriga i sebična nezainteresovanost za one koje nam je Bog dao, da im pomognemo da duhovno, psihološki, svakojako drugačije rastu. Da bi mi pomogli rast naše dece, razvoj njihove sposobnosti ljubavi, razvoj njihovih karaktera. Ja prvi treba da se uhvatim u koštac sa samim sobom. Ja prvi treba da brinem o tome da li ja rastem duhovno svakoga dana, da li ja razvijam karakter koji je osnova mogućnosti da volim druge ljude i da se posvetim drugim ljudima. I meni se posebno sviđa u Svetom pismu jedan odlomak u kome se govori o Bogu koji je poslao proroka Jonu da spasi jedan bezbožni narod, Ninevljane. Poslao ga je da im propoveda neophodnost pokajanja i povratka nazad ka Bogu, ka istini, ka pravdi. Poslao je tu poruku jednom razularanom narodu koji je uništavao i druge oko sebe, ali i same sebe, gajeći zlo. I kada je Bog poslao proroka Jonu, prorok Jona je propovedao i taj narod se pokajao, želeo je da se vrati Bogu. Jona je bio tužan zašto Bog oprašta ljudima koji nisu Izraelci, neprijateljima njegovog naroda, tužan je, i onda Bog koristi jednu biljku da bi Joni, tvrdoglavom Joni i Joni koji je nemilostiv prema Ninevljanima, objasnio šta ljubav zapravo jeste. Bog kao da hoće da kaže Joni: Jona, dragi moj sine, ljubav ti je kad se staraš da nešto raste. Kaže Bog Joni: tebi je žao tikve, oko koje se nisi trudio i koju nisi odgajio, nego jednu noć uzraste, a drugu noć propade, a meni da ne bude žao Ninevije, velikog grada. Jona je čekao uništenje grada Ninevije, jedna tikva ili neki kažu eukaliptus je porasla, zaštitila ga od sunca, stvorila mu lep hlad i on ju je voleo. Kao momak koji je voleo ribu na početku koju je jeo i u njoj uživao. Međutim, kada je sunce granulo, biljka je usahnula, Jona se naljutio. Jona je voleo biljku zbog sebičnosti, Jona je bio besan što je biljka usahnula zbog sebičnosti. Mnogi ljudi ovako vole svoje bližnje. A Bog kaže da je ljubav kada brineš o rastu, kada se trudiš oko odgajanja nečega, a ne kada sebično to što navodno voliš koristiš za sebe samog. Ljubav je, kaže Fromm, delatna zainteresovanost za život i za rast onoga što volimo. Tako da, ako ne brinemo za bližnje, ako ne brinemo za muža, ženu, devojku, momka, za decu, za roditelje, za njihov duhovni razvoj, ako im samo sebično ugađamo, onda mi u stvari ne volimo, mi sami živimo sebičluk i pristajemo na sebičluk i neodgovornost drugih. A to nema veze sa ljubavlju koju Bog predstavlja, sa ljubavlju za koju nas je Bog stvorio i koju Bog želi da obnovi u nama. Šta je neophodno za zrelu ljubav? Pa potrebno je da razvijemo karakter. Ljubavna sposobnost kao čin davanja zavisi, dragi moji, od razvoja karaktera jedne osobe. Ako osoba razvija karakter, ako razvija sposobnost davanja drugima, sposobnost razumevanja drugih, sposobnost zainteresovanosti za druge, sposobnost nedavanja kada to nije korisno za tu osobu, sposobnost brige za drugu osobu, ako to ne razvija, osoba neće moći da voli. Ako nisi karakter, ne možeš ni da voliš.
Ako imaš loš karakter, tvoja ljubav je lažna ljubav, ona je neka od sijaset zabluda kojima varaš prvo samog sebe, a onda i one kojima navodno izjavljuješ i pokazuješ ljubav. Elementi ljubavi koji uvek moraju da postoje u našim odnosima sa bližnjima da bi mogli da budu nazvani zrelom ljubavlju su briga, odgovornost, poštovanje i znanje. Ono što voliš, o tome i brineš ili za to i brineš. Ono što voliš, za to si i odgovoran. Ono što voliš, poštuješ, ceniš, štitiš i ono koga voliš ili ono što voliš, o njemu saznaješ, njega upoznaješ i prilagođavaš se posebnosti te osobe. Ako nemamo želju dublje da upoznamo osobu, ako smo zadovoljni sa osjećajima koje nam ona stvara, onda smo mi sebičnjaci, narcisoidni likovi koji su u stvari sebe i druge slagali da umeju da vole. Sa druge strane, narcisoidna osoba ne može da shvati različitost drugih ljudi. Ljudi koji su narcisi nisu u stanju da shvate ni svoju decu, ni svoje partnere, ni svoje prijatelje kao odvojene od sebe na emocionalnom nivou. Oni sve doživljavaju kroz sebe same, sve druge ljude tumače kroz sebe same i nisu sposobni da ostvare to proširenje granice i to sjedinjenje koje je zrelo. Već njihova sjedinjenja su najčešće patološka i ljudi u zajednici sa takvim osobama jako propate. Da bismo zaista bili objektivni, da bismo nekog razumeli iz njegove kože, neophodno je da tog nekog upoznamo. Da bismo ga upoznali, neophodno je da obratimo punu pažnju na tog nekog. Bilo da je to naša žena, bilo da je to naše dete, prijatelj, kolega ili Bog nebeski, neophodno je da obratimo pažnju i punu koncentraciju na one koje volimo i koje želimo da upoznamo. Mi kada nekog volimo, poklanjamo mu svoju pažnju i posvećujemo se njegovom razvoju. Pažnja zahteva da učinimo napor, da zaboravimo svoje postojeće preokupacije i da aktivno usmerimo svoju svest na one koje volimo. Ako volite svoju decu, onda ćete punu pažnju da uputite na njih. Nećete brinuti samo za to da li imaju patike, olovke, torbe, nego da li zaista vi njih poznajete, da li im zaista pomažete u njihovom duhovnom, psihološkom i svakom drugom razvoju. To će biti vaša briga. Kad voliš ženu ili muškarca, više ćeš se brinuti da upoznaš tananost njegove duše, boli, mane, da bi mogao da iskoristiš to, da mu pomogneš, da ga utešiš, da ga blagosloviš i da mu pomogneš da zajednički rastete, da se razvijate, da odbacujete zlo, a prihvatate dobro i stvarate i individualno jake ličnosti, ali i jedan jak dvojac koji će biti na blagoslov svima. Svašta smo nešto do sada rekli, a nismo rekli ono najvažnije, a to je kako nam ovo shvatanje ljubavi pomaže da volimo Boga i da pokažemo zrelu ljubav prema Bogu. Ili drugačije postavljeno ovo pitanje može glasiti kako bi onda izgledala ljubav prema Bogu. Zanimljivo je da Biblija Boga definiše kao ljubav. Ne kaže Biblija da je Bog osoba koja ima u sebi ljubavi, nego kaže apostol Jovan u Bibliji da je sam Bog u svojoj suštini ljubav. Međutim, tu se dešava problem. Kad mi narcisi priđemo ideji o Bogu i mi egocentrični ljudi i grešni ljudi priđemo ideji o Bogu i vidimo da je Bog ljubav, mi na tu ljubav projektujemo kojekakve svoje koncepte o ljubavi i dalje, iako znamo da postoji Bog, iako verujemo da je On ljubav, nema isceljenja, nema promene. Zašto? Zato što nismo obratili punu pažnju na Boga, nismo ga čuli šta nam On govori o sebi i nismo razumeli šta zapravo ljubav jeste. Onaj koji je idejni tvorac ljubavi u svemiru, a to je Bog, želi da nam otkrije sebe, a mi jednostavno umjesto da ga poslušamo, mi na njega projektujemo neke svoje ideje. Upoznajući Boga, mi ćemo upoznati pravu ljubav. Kada upoznamo pravu ljubav, kako ona funkcioniše i kako izgleda, mi ćemo upoznati zapravo Boga. Ali pitanje je da li smo mi spremni da čujemo šta nam Bog želi reći o sebi ili šta nam prava ljubav, zrela ljubav želi reći o sebi ili želimo da ostanemo u onom
dečačkom i devojačkom modu, detinjem modu, gde projektujemo svoje strahove, svoje brige na onog drugog s kim ulazimo u odnos. Jednoga dana Gospod Isus Hristos je došao u dom jednog brata i njegove dve sestre, a to su bili Lazar, Marta i Marija. Došao je da im govori o sebi, o svojoj ljubavi, da im otkrije tu ljubav koju on zapravo kao Bogo čovek predstavlja. I govorio im je o sebi, međutim Marta je bila zapošljena oko toga da Isusa ugosti u svome domu, da mu pripremi hranu, da ga počasti. I pripremajući hranu primetila je da njena sestra nije tu da joj pomogne, nego onako sedi i sluša sa punom koncentracijom i pažnjom ono što Isus o sebi govori i bila je ljuta na svoju sestru Mariju. I onda je došla Isusu i onako ljutito rekla: učitelju, zar ti ne vidiš koliko se ja trudim oko tebe, a moja sestra ni prstom da mrdne, ni da mi pomogne? A onda Isus govori nešto što je bitno i za nas kao hrišćane danas, koji se bavimo razmišljanjem o ljubavi, o tome kako Bog zaista izgleda, šta prava ljubav zaista jeste i kako Bog želi da nas oblikuje. Njoj tada kaže, a i mi treba da saznamo i da slušamo danas: Marta, Marta, za mnoge se stvari staraš, a samo je jedno najvažnije i potrebno, a to pravo je izabrala Marija. Šta je to pravo, šta je to važno, šta je to što je potrebno? Pa to je, dragi moji, da slušamo Boga, šta nam govori o sebi, da slušamo njegovu reč i da se iz njegove reči učimo kakav on zaista jeste. I kad shvatimo kakav je, i kad shvatimo da nas takav kakav je poziva da uđemo u odnos sa njim, da proširimo svoje granice i pustimo ga unutar svoga bića, da budemo u zajednici sa njim, tek tada mi možemo biti preoblikovani u tu ljubav koju on predstavlja, koju nam je on otkrio. Mi čak i Boga gledamo kroz svoja očekivanja. Marija je gledala u ljubav i ta ljubav je rađala ljubav u njoj. Marija je gledala u nesebičnost, samopožrtvovanost i ta nesebičnost i samopožrtvovanost je ukorila njenu sebičnost, otvorila je spoznaju potrebe za Hristom i njegovom ljubavlju u njenom srcu i ona je zavapila za njim. To je potrebno da se desi i u našem životu, da bismo istinski bili promenjeni i da bi naši odnosi bili drugačiji. Apostol Pavle u Korinćanima poslanici 13. poglavlju od 4 do 8 kaže za ljubav koju Bog predstavlja, da je ta ljubav koja dugo trpi, ljubav koja je dobra, koja nije zavidna, koja se ne hvali, ne nadima, ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne ljuti se, ne uračunava zlo, ne raduje se nepravdi, ali se raduje sa istinom. Ta ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi i ta ljubav ne prestaje nikada. Mi često smatramo da zbog loših stvari koje smo uradili Bog nas manje voli, ali to je samo projekcija naše sebične ljubavi. Postoji ljubav koja je verna, čak i kad mi koje ona voli nismo verni. I to kad spoznamo, to treba da promeni naš život i naš karakter. Ta Božja ljubav o kojoj Bog govori i u Starom i u Novom Zavetu je hesed ljubav. Ljubav koja je verna, ljubav koja ne odustaje, ljubav koja je uporna, ljubav koja ne zavisi od kvaliteta onih koje ona voli. Izraelski narod i njihova istorija puna neverstva je dokaz vernosti Božje, upornog pozivanja njih, upornog traženja njih, upornog blagosiljanja njih, iako toga nisu dostojni. Ja ne znam kako ti sebe doživljavaš. Da li doživljavaš sebe kao vrednog ljubavi Božje ili kao nevrednog ljubavi Božje. Ali samo želim da ti kažem da nije sve jedno. Ako sebe doživljaš kao dostojnog Božje ljubavi, ti ćeš takav pogrešan koncept prenositi i na druge ljude. Tražit ćeš da budu dostojni, da bi ih voleo. Čim vidiš neke znake nedostojnosti, odbacit ćeš ih. I nećeš doživeti izgradnju karaktera, niti uzrastanje svojih odnosa. Međutim, ako sebe vidiš kao nedostojnog Božje ljubavi i Božje dobrote, i ako te ta dobrota i ljubav Božja nezaslužena vodi na pokajanje, i ako te pokreće da se preoblikuješ, da uzrasteš duhovno, da se pokaješ, promeniš, onda ćeš takav promenjen sa izgrađenim karakterom i ljubavlju koju si primio u srce otići u odnose s ljudima i biti im na blagoslov. Ljubav
koja je verna. Božanska ljubav je jedina ljubav koja može da nas promeni. Nama je nemoguće da proizvedemo tu ljubav u našem životu, tu jedinu ljubav koja može da oporavi naše odnose i da promeni naš život. I zato se obratimo onome koji nam jedini tu ljubav može dati, a to je Bog. Potrebno je da se svakodnevno upoređujemo sa tom ljubavlju i da osjećamo potrebu za njenom promenom i njenim preobražavajućim uticajem u našem životu, da bismo istinski mogli da volimo i da bi naši odnosi mogli istinski da budu blagosloveni i na slavu i hvalu Bogu. A Bog jedva čeka da nam da svoju ljubav, da svoju ljubav da svim onim hrabrim borcima koji su spremni da priznaju da tu ljubav u svome srcu nemaju. Nek nam Bog pomogne da zaista budemo ljudi ljubavi, zreli ljudi koji zrelo vole i koji svojom ljubavlju nezasluženom stvaraju ljubav i vrednost u drugima, jer je Bog pre toga uradio to isto u našem životu.